Webare mnonga iwacu nitwe abwa programu eje ya Sistimuka kandi ahitwatandukana kare kurugashahemwe mpaka aha shaheje yitwahikaho ahashaha ya kabiri mbwenu ahitwahikaye nyine wari gutwegitaho nibanyeta cyo butunji charity nyeta sister charity kandi twino mjenyi witu utwatayisa akasheshaka Ogunija kwa natuganira aha mashomero gitwa bwo mu byaro rural schools turebe nebizubuki ebigatwirana gatomera nebizubuki ebibatwirana bareba ahabwaga amashomero agaryoko umusezi twakweta nkeze byaro umucara ashabahebwa charity kandi oguno mushomesa okuruga Chizoba Girls twatungo mu gishogu okubasa kumutaya isa tukamanye bashasha ibo muzire we yirahihi government nyenda ngo horitereze ko rero tuna bakubihanye nango yetegerezo kurgera izoba abo kubogu narga hasosi Chizoba heri naho ni inkokwe hariho kakinye twakwakira yajora barakutureba nyinakira we bari munonga mutebekanisa murire muta abaturikirize twabakira twabashemererwa mu program Sistimuka mwe bari kutuninga ini tuganire turebe ebizu by'amashomero gakubona icyo twakubikorera kandi turwo mu kugojegera hagire nitwe twine part yo kuplayinga umukushoma kw'abana bitu mwe reasoning together tuganire hamwe turebe twabona solution ki ey'amashomero agaryo mbyaro abana bitu twabayamba bata umurori y'abazire ningo murimo gw'abazire nguha umushomesa kakora ki wakachikwa kora ki kugira ngo tubayambe bova kaminge bye bizuninga babisinguri kuruga Chizoba Girls ni mu muringo ko turya hagati ko kubanorenga amashomero garyo ebyaro binebuka yes harwe cyaro konga harumbagira mune cyaro icyaro mbwe ne kigumiri bajya ngo ne kibisi so Chizoba teri mutawuni konka teri mu cyaro aza amashomero nkago ngagari yine advantage yes abo kuba nishomero rye tawuni naryo rinde bizubyayo byinji ryagati town yine distractions zinabana bine bizuba kubona kandi rye cyaro munonga ryine bizubyinje ushanga kamashanyarazi gatariyo ushanga hatakuhikwa konka Chizoba ye ryagataho yego na nendege nangwa nihikayo nano witu rwibare rito turko munonga trisine twino tushanyarazi rwibare cyanje nyoko ko munda turko so hariho amashomera agechikecho then harona gari yagenyene agawatemba kazabuhwejo ko munda rero manyanka hinkebe araga ryagati yenyanja I know unarebere mbabaza batemba kato kutemba kato arahayi bakutemba nkakabare ina ushanga kashozi karikati umwana nayitage enkoni kugenda burukasheshe n'enkoni I know kandi umushomesa yuna kusimya kankagata kahumwire atobwe tkawa uze unakwatesha apana cash inspector of schools ariyo nanda kuze yo kumonitoringa kuninga kureba ukuba kwegesa we nahika yashani zo zenyine nabwo gwarasteka teka no kuzayo ninga nagumana na hesi gisarazi mazima umwe bahari ntabarema nabo kandi ubura kubaciro rubanje mazima abo kuba amashomera gamwe gari ahantu hatakukwa real niwe bakugira ngo wozeyo ushanga bakugira ngo utemba nkakato uzayishomero ryagati yabo nyonyi yego hati niwe wozo karamba tukuzayo abo kuba arabanta bine phobia fuwota ngana nyuko tikuzayo mazima ubundi nyanja nazo zinde seasons ubundi ushanga itabukire ninga kato kakucweka hati kimanyisa ngo babane ishomero ryo nateryashoma master yagumarko ningo mushomesa ati yabasa kushika izibeta remote areas yes azana na remote areas nazo zinebika haro difference ya remote areas na hard to reach hatira haba remote hatabire hard to reach nicyo kureba muhereza umutebekanisa government ama district saga magayo ngajya ngite to remote konga bahereze kubajya ngo tumu remote nkabo mu Rwanda district ya Rwanda yo turende complaining ngo netekateka ngo ba remote babongera akasente koko hard to reach babongera akasente konka ko baza kushwijuma za grade za hard to reach bashanga itarmo hego at remote schools niziryo umyanya erhari na namatawuni not necessarily ngo yacyozi ninga hagati yenyanja geographically erhari ni town then hard to reach no ishomendo basako ari mu town they hard to reach sure hard to reach nebasa kuba hard to reach abo kugira ngo remote ninga abo kugira ngo haro other geographical factors
nke bishozi bikuhindaringa ningo shanje ryagati yenyanja for example konka hard to reach nebasa kuremwa kwika ahabwa geographical factors for instance haza hon korutaro unrest hatugire ngo abana barwana hariho akati yabaga igishomendu bari hard to reach for that time. Okay. Ningo batahiriza akaseso kwa aba ADF. So icyo kugikora hard to reach at that time tukugira ngo nebeta kwaho motoka no kugira ngo yagire mbera security wise ningo hurira ngo umwanya gumwe ha breaking out nka Ebola hati bagira ngo gwe tugufushywa hatogwe ngo bagura hard to reach. Okay. Yes. Hatumwe nyana ngutwesebeje aharya gwa mashomero agutwakweta agebyaro ntabasa ko ari obusenta konka nintekateka ngo nagwago nagagara mu akaro kacikake ngweno gine bizubuki tukarebana na twakubasa kwata icyo kutekateka nko mushomesa then na government nayo tukagiterera umuranga somehow bari nongo mutebekanisa na nakigambire ngo ebyaro byine za grade ngo ko kureba n'amatown gine grade hariho city then hariho town hariho city nkambarara tunyama amashomero nkambarara municipal tunyama amashomero nkandare school tunyama amashomero nkambarara high school then tunyama amashomero agarya town nazo zirikateka tukorese example ke yakabuhe ushanga tunyine nkanganwa secondary school atejotera mu cyaro na iryo mu town konka town urati zingana town yereraho kacenyu munonga so likewise nebyaro tubyashana tunyine cyaro for example ngo kuwa wagambire tunyine cyaro ecyazanka katugire ngo cyazanka nkorese example ya mwen ekihina ne town ninga kijyo mu town kaki harimo ka town kaki karwentuha akankorese example yanje ya kizo then atwo ko yongera yo gumizamo mugandi mashomero nkamwengura kutwara dakika nyingi aza ko kugumizamo arihaganda ubundi amashomero yo gushangana mutoketa kugira ki itakwishika nko ku umujungu ya kigambere ngo far from town is far from help. So aho koma kuguruga umtown ugo yongere mu cyaro no koma kuruga kubone bizubu to kubyo wanonda ngo buyambi. For example naba harimwe ebizubu ebiba kubona ibyo kubanza ni long distances kuza aya mashomero na services izindi umashomero ntuba tuyinemwa abana azabana n'abantu nibarwara so nibana benda all other services ezo ndisho umuntu waburija kwetaga. For example umwana arwara na yitaga kuza umwirwaro hati ba managers b'amashomero ndabakimanya uko bakubona ayi no mwana ndeba mpereze kuba nindeba ho aha mikutu MP umuntu nandabwa MP umurujumbura abahire kigagara nakugamba niyo ambulance umwanya gumwe wo kwetanya rugumba hati uyaba ambulance ye kigagara umwana wa asthma wakumutwara kigagara kutemba ibyo bishozi bimpurire n'umuseyo nikaba kahwiremo hata siga stress umba mukiriza abana batahibe na long distances kuzaha amashomero umwana atambura kilometers nkina burizoba ayi mukomu kasheshi 11 ayoze bukopo asibike mbuzi ahingaho niye birimo tukera mutwaduhinga kandi mami nandahinge dadi nandasibike mbuzi kandi nibenda ngo ayirukangaze kushoma umushomesa mutegerize kandi obotendo n'ururingo atambura ejo distance yona iyo ko nubwo kutambura woryo umuhingi ko kwikayoburura wanoga utakahinjira no muzitu kubagwe hati navana nabantu deri hati nchiyatira wasi umushomesa mutegerize kumusubura ngo yacererwa ejo think manya bashomesa obanyo nakigurike nkagaruka mu notisi zanjye tindakibonere uri watera abana tibine kagirita konko shanga akana kanasare cyakari yacu bunakatera ngo twacyo byara hata ahubwo mutumu muziro murambike yego nchito charingaza namutera no ngati y'abana already abana mbabarabire umbikumara tubakwetaga umushomese cyo yine gukora hati no kansuringa no kubaha support bidiyo nko mushomesa wahandikira nko muzira kaciti watekengera initiative ukandika nka kaciti ningamisho tugahangira government oneje gure bugirita nabwe so ati ayataho distance ningwa yakayishomero bamutera yakom class bahandikire yashanga bashangwire pate moyo rubaho takumanya naho kutandikira bazompi bamuterere byara bazompi bamuterere byara mwena yinebizu from morning zaza kukashamukaga ushanga takishaba no bwire n'ubuhika no mwana ikana kwecyawa ubamwe batoroka
baruguma shomera ndo shanga mbasiye nkoko intanda yo baje mukomera byana gineshi nano wagikomera ubundi yagwa hansi arikwiruka yayatka nabandi ubundi gagire ne mugwaza ebizubu nkebyo so distances nabajyango imigisha 9 na mwende turu mutawuni aze kiti kwa applying akuronde sente kunga yes na nokushoma turikire kurira abantu mbajyango abana betawuni mumba bakopere bigezo ito nshome examinations wawe sister Charity ngenda kugambire ngo tokopera mudomo nokopera musa ashomire to umudomo to kumukopera takwika mpirire kandi uwo tashomise nabwo to kumukopera kahika we nabo mcharo n'abadoma wagira x minus wayo tamwigise kikumanyisa takwisha kucicenga abo mcharo tubara badoma nabo mutawuni tubara badoma kunka opportunities tizukushana ori are prepared ogo waho mutawuni yimukanaza ishomero yakera kare cyo kurya kine iso nagenda na yimpereze kubona umpira gwa corporate abantu bagenda beka kasanka timba ugana team bizire barra ngubo team ejo ngubo tubakwasira mpira ahabwenji akujya tinyondebere mukipa wo witushema yego ataba bana batura kishayi mini ngo umuntu atwira kishayi wazo mucishayi nawe umpira tokoza so opportunities discussion kugira ngo already are prepared kandi we to prepared ebiwa birotaruho ubwenjura yaguka bara kutemba kato tubarakubura kushoma express waye kakusiga sira basi yoka ukakavaringa ho kimwe cyakane azabo mutawuni bakageza uko ba amashanyarazi gakugenda binesora distance eri n'amashomera hakushomera umwana umushomesa nagambo mu rujungu nano mukana bagambo rujungu ahubwo amashomera g'umutawuni noshanga kana nikagambo rujungu umuka ka 2 years even one nibatandika bagambo rujungu azo rujungu niyo medium ya communication nation hato mushomesa kiyachika what is science umwana science itakumanya ikikumanyisa rero bakuraminga akiko akatambika ateruka akwata makano kare atoshanga oriya science akachimanya takagire mu ishomero sanitation yakimanya takagire mu ishomero so ebaremba mugambira mba confirming ibyakumanya hatabura relationship ahagati ya language eyo mwana kumanya nani bayumba koresa kumushomesa ninga kumuguzamo bari ambashange wokova bashanga wokova bari tekibuzo mu yunebu bajangu nugamenka defects ze kintu mwana defect takagira ki takachururaga kongo ndisho mami nasiba nakimugambira burizo chances ushangori ayine 9 na mwenda aza kuba 9 na mwenda mutawuni kimanyisa ngo mucyaro yabemu hati kimanyisa ngo also opposite ya laka neba misfortune hati kimanyisa ngo misfortune zigenda na mwenda zinka ziyo mucyaro rero bubine karaka hati ne cyafaye ndiye nindeba umwana ndiyo nindeba umushomesa ndiyo nindeba umuziri yes owo mucyaro byona nyenda kubona gumeno bakwata aha hati ni ebizubu byabazire nabana nabashomesa imwe amishoni tugahanga government yego hato shanga kimwama cyo kureberaho iby'amashomero gine no kubura icyo tweta infrastructures ebizimbe ebyombeko twarebera noreba nkakantu ative je twunko no mu Uganda nimba nimbere bagagambo rurimi rwawo mu era oreba abana bari hansi yo muti ekitaje umuntu basa kubagwera enjura kwe kugwa bakora ki ngakizimbo shanga cika mchiti amashomera gamwe ati ngazishomo mu shifts umuka abwe namba kuba nyingi ushanga ngo bashoma kashishe bajya mu mutayi rero mwaziyo bashoma bashomesa ubwo mushomesa ni womwe batware bimisha 9 na mwenda ngo iryokwe ngo iryo mutawuni hata barindo mwazi nawe naruha ushanga umushomesa omwe ayina bana nka 9 na mwenda mu class ninga 10 nabyo nibaho hata ba overwhelm mudi na quality ya services zizakwereza tezikahika ubundi nawe arushanga umushomesa na gorahika burumwana mu class kandi abana bine differences individual differences kino wayegire kuba twantugamba nasare hinata kumanya ngo akagire besoko abamwe bandi betaga umushomesa kutabinshomira kwato mukono gwe akamugayidinga ngwe niba bana 9 na mwenda bakubegesa ayonka urukwata buri umwe kwandika ojuke lesson yabasini yaba P1 na kuri hansi nabajangu attention span yabo ne dakika 20 abiri ngweno mudakika 20 ukaba wayambere abana 9 atoshanga haza hwejo gap then ifrano gamba habizimbe nandiyo ninde ati nonda kumanyisa government nembe ko mbye tawuni then abecyare bahereruka ahabwe nco ko amashomero gayo gahinga mene byafayo nituna leta yishomero rebero kutangaro bisha tebekanisa government tukokwe kuchikora hati niza koresa example
noja kushanga wazo mashomero getawuni za dormitory zona eziri mbara high school tuzombekirwe government. Yes, actually no basa kuba surprised washanga nka chances ziri mbara high school government eze nizingana nitwa bakizoba ubundi zingana nabo witwa ya ruhinda shange nico kimwe then what goes wrong emgisha cyenda na mwende turu mutawuni ataga amashomero rushanga gine nka donors nka chachi barubingira ikizimbe bakitekaho abazire bo bonka bekora mu murima betawuni abazire bitube cyara bamwe tucara kurinda government ngo tugurire biriti egere kiburi kimwe cyona mbwenu ahabwembera zitukuba nturabamo hati ushanga abazire bakekwata bataho esente bayombeke cyombeko cyabo kandi nibenda baheza gukora laboratory bayombeke library bakaba bayombekere dormitory imwe abana bakanyana benda kombeka dormitory ndisho twara saza fundraising exactly ba old students old girls hato shanga nabone binekizi contribution yibakutaho nyo tinkareba gamashomero gitugo mucyaro ruginde ba obese kuyaho doctor wanje umwe wabe nangambira Dr. Enoch kagamba ngo nyakayojo mwishomero ryari yabire pioneer ari nakutaye fundraising no mu millions mweshu wowe nkakachikora wenka mwene ba old girls bamashomero gitugo mbyaro na old boys kumwakurgaye mukagire kimwa kibakaje kibatuyamba mugarike yo agire help yimwataho ninjira kutangara hagira nk'umuntu yafa cyaro hati okuti baje nkabajya ngo bamuzikira tukajya ngo haburu watimbe kituru ngishakati yara hapana twashuma twatimba twamanaga oye bakujya ngo ite tukungo umuntu tugire ki tumuziki mbwe twagira nkeje rukundo tukagita no mashomero yego ukashanga kabana bakushitama abakunanka abakushomera hasi y'imiti nkabazire bakekwata mu bakajya ngo rwa mukaga abakwite tukushoma bakabakutumita fari tafari umunagwe kitoke emishoge eshatu y'ebihimba echeyerezo nebindi ruku urubingo rwo kombeka then ushanga bazire bayirunda no na nemugugu yo burago tukabushitama mu mwene je rukundo ikazahi hata misho tugahangire government iyo byayo ne bya process aho ko sente ne basa kubeta zini manya government nitwe member wa parliament wa uwatire no wayo nakucicira nuwakurebe cyo mucibi yo nuwaso utarebayo otherwise it would have done we expect but itwe nkabantu nkabaziri hagire icyo twayikoreraho mwere undane gendetera amatafari then kumwe n'umushabu biyambi mwe niyo advice aho kaniyo the way to go abana tubakebe tiyo ntubegesa problem solving skills itwe nkabazire hatukareta niyo karikira abo kwa stakeholders bamashomero nibinje ari mu government harimo abeji harimo abashomesa harimo abo buciko harimo community nimwe nkamwagira ka community ngo rwa mukaga twaza kuhereza ishomero kananke mukono tuze kukata tuombeke kizimbo ngo abana tubakwita babajyansi y'umuti na MP aho kinkumanya na yahura mu rumute nayija nabona umujyango MP witu deba ntubantu reba uko kombyaro za bwejore aba MP bariyo bakorenga ubuto bareba bariyo bine nabantu bahinga nabo mwene mpura naba humbled ejo rukundo kutwako borrowing ato umuntu akibare umuntu ajate nekimama ati yo no waso takora ubuto rwa government yetariwe echina niwe rakira kandi bya government no process uko gahabakaza mwene nyoni impabara ngo ahituko basi ko mucyaro mbashimira gitaga byarebye bigumire none bitagumire tube problem solvers yego ayitine sente zo kutazagombeka tuine ngaro tkoreza mana gitaga twataho government kuza kutuzibira kombeka so ahansi y'umuti ntahita echombeko echambeke binyasi ni chitahansi y'umuti as twaba tuninzire government ngo yegere ki etshangisirize okay aho twatira infrastructure ombyaro tukacirgamo nonga turinzire government kuza kwija karite UPE na USE okay turiya habizubu ebiru kwata aha mashomero ago mu byaro kandi twine omucara Charity nwara munatshobora okorga kizoba Girls Secondary School kandi turiyo ntureba na solutions zakuteka ngo zibasa kubanza ukorwaho okuhiga okugira ngo bundi hakagira owahonoka ngwene tugumize muturebe twaheza infrastructure imbyaro ne cyafayo omutawune nije munonga tujye ngo bazira bo mutawune binongo nko kutirobwa bo mucyaro bariya nabagojegera nabyo nacyo kirumu abo kuba barose inge kujya comparative zimbe ata compara no basa kutomba rote umzire nateka kare mind z'abantu bo mucyaro abinji
nebe etari exposed ati wo kwakora nkeche bata TV bakata unkantare skura kire byombe kati ni to government eje tombekera yego ubundi ari ignorant of ece kizimbe Chikabaho ejo fence iba kombeka esente nibaziyankaye nibazihomba ziri kandi abazire betawuni of course na businessmen binemu tukatiyaza karubwo aha warete example iki kandi umucyaro ubundi tayine muje kandi nkisha kiba wasi niwe tinkareba gabia eri expired nguzabia nzo ngo kimodoka nizigara cyo kunyono factory nguzikafa ninga waraji na hate shaheji no ayaja to batajigamba hajije ati wazo mbara harimwe abashija n'abakazi kandi abari hanze y'imyaka 18 tubakwikirizwa nikimanyisa ngo category y'abantu abari yo mbara abakubona sente zo kunywa n'abaziri yego abwenshi nubona kandi icupa ya bia n'inkumisha tunosha ati wezo kunywa buri zoba waguma nobika wona nobura izwagurira umwana ingito yego so abana bacomese bigerokwe bigere nabamwe tubabyinemere kabirya yahezaho noro umwana nakakwasa ari kuza kushuma yakube nayiruka ngwe tubine abazire abana barakubi ko muzira nyaburizo umuzire nanyoburizo nangwa buzo mwana yamshare kitabatitwe tukashoma bitu atindo abona abazire bitu bari babine fixed mindset iyo kugira ngo umwana ugende oshome then chisha kiba wasi washanga haza ogenda disparities hatu ngo umwana w'umwiki kushabasho nguyo nonde sente nkezo kutanko mu project areba ngo yazinaga akugambira ngo iyo bija kwabagabana uza kushwera ukagenda atoshanga hagira that naneho chucha yaba barrier ozo mashomero aza nangwa kuchukikaho kinduka inayibahereze kunyeta kuba guest of honor ubwiro kwire kuna ikayo nashanga mwabojo bashatu na nabichi 18 P7 nangwa nabuza headmaster ntabiki bitwa aba kubara kure baza kushwerwa bari abojo bashata abana babahezaho hina butushomere nabo bashata bonga butavuna ati biliyoni bihinduka attention hamwe ushanga bagita nkabiki na government na njitero umuranga nabana baboje ba considering abo kuba abakunywenjaga binja bwenci nabojo aba bana bakurwo mashomera bwenci hati waza nko mu town especially hati nabojo nayo akona kara mushengenisha wa government nabana babojo ebe empowering abo kwatu bakumanya mugashogo kushoma kwara kure yabo ni miliyoni 3 zo gura boda ogwaza ha boda ikije yagire kizibu cyagirwaho ushanga no bashoma bitwine ngahi aha matawuni so ati nacyo cyo nekizibu kushanga ngo abazire tibine kumanyisoga aha migasho yo bwegetse unarengo nashisho bwira ko bino umukano se turente ati ni muri umwandara no muzo mu mashomero nsibo ko na ba master shebe mukora yo tubireba abo kuba umwana nasho myaka mshanju kubona kubuzubwa hato muzire burizo bakiguma nagenda je tubishuba bakore iki areba kuryo kushisha nko bwire hata henderana babihamo ikinde kizibe cyo bakubona twatwagambire shote giye abashomesa ni babara bake tubakwenda kuza mu byaro nawe micisha cyenda na nakubuza ntabiye bisha gwencha boko baba bake hato shanga ishomero nka buranyangi yine nka staff y'abantu 10 then waza mu ishomero ryo kwe deep nkakarangara ushanga yine staff y'abantu nkamushanje na population y'abana nkenkubiri ati ochezo to government ni bahereza bari ni basosoje teko basosoje waza staff ejo nushanga hari abashomesa abakushashirwa government n'abakushashirwa baziri so solution staff ya for example ni nakoresa nja kushanga hariho abashomesa bakushashirwa government ati ishomero rikitama n'abazire barangono bacete bakumara ati naryo leta extenso cyo kugira ngo mureka abazire nito byo mwayongere emitware ebiri turete mastondi jo wa PE ashomeri hati boshanga bintu cya wa PE rero abashomero gumcyaro bari mbaranga government yatandika PE ngo twine bashomesa kandi universities yons producing abana bariyo batakagizira imirimo mbwenu abazire nimba higa mbwenu owninga amashomero mureke kugeta ga government mukagarankaga ojo tishomero ryito konga shinyine ubuciko bwa board manya chairman PTA manya biha kuri tubibayo akoko leta kizampo cyabwera nyanje nareba bo bashitama nkabazire bateza kandi ho kuri aho tuba kutenza ninga still bakazomu musiripo hati irevo yecharo korite y'abazire no shanga umbazire numwe bakwiyakiye amani wa PTA hato shanga mwazo mbazira bine mentality ejo mwayi hamuna chairman PTA unawe ashana nawe ninga kiba nabahita
nawe ushanga yabona umugamba go convincinga Batahibe. ubona ubundi nawe abona kugumirwa nabwo ubukiko buriyo hariho amashomero agino ubukiko ubw'abukiko batakwisiga standard zezakubezuriza kugira ngo mugejo catchment tani munga muntu ashomere hato shange cya man PT takubasa kureba no mu budget akamanya ngo bigenda bitaba headmaster center zirya w'ikuru nuko rabana ni vision bagira ki so nayo ni challenge n'ikigumana kigaruka abazire okay Indigenous shonga neya byamagara health issues oshanga nk'abana habwo butaryaje baba malnourished ninga babona indwara zo kuba malnourished ninga barwara burizo bindwara nka malaria umbyaro nebekanyire amarwara rugarhari umwana baza kumufutura umbirizo ukaza kumukiza n'ubundi tori ndashuwa bambirizo gutambo bagutatambo shanga ryambirizi sandibiri ayosha arwire ningo biyaza ishomero ari makushomaje twagambire aharangwe barrier ninga kugira ngo umwana yaza ishomero mbashomeso mu rushungu abashomesa ntwikirizwa kugira ngo concept sezugumira abana tuzubatagataguri tuzubatera umuntu kikwenda wagira uti digging no kuhinga wani ukigambira umwana atakugira ki atakucimanya so tukareka kuba fixed minded kugira ngo ukashomera gayaza so ukayikoka gambo rujungu from January to December akana kakureba nka Christmas tree ata mugasho go kushomesa niyo no waba Christmas tree na nyine waba irrelevant so umugumagumizemu umworobeyerezemu rather then translating anora na dictionary yo rujungu bakata dictionary yo rujungu no rinyankore ntine katondoze so tondora abana mbora so that kacha kuwabaha at least hagira ikibagira ki yacu winga ikiba kamuramu twarebere ekizibu cha technology ni ukaricura mu mashomero ne demanding ngutogesa abana koresa ije mukutu technology za computer skills umbutagwa no shangara mu ngo gendo kore research internet urukoresa internet ninga anything ikiringa related to technology hati umucyaro nanakatado batkariyo akasumu kabireyo nakatochi kandi nabwo ikinde ryanda raba kucagingira nka kilometers 2 hati kakarya hacaja so ato shanga karicuramu yo negera ngo bakorese computer na karamagezi kuri amashanyarazi tugagizire ki Banyo wanje w'imyaka 2 ni wa kudownloadinga apps nkashanga tira hariyo nareba katuni oyo buza kitire horiya ati nayo solutions ziza kureta government ngo ni e-learning yes nayo ne favoringa abana abakumanyo baryo mu kategori k'imigisha 9 na 9 ababa kwasa kushika akasumu ka laptop ka daddy na nebindi mwenda muzire abazire nkigaraka kitugarikira ati ebya ko kuzombyaro ira amashanyarazi gataka kiriho nyo kungomerera kwita umutoma naranze mbyaro nyecyo kuriya no reba twasora buri njo inesora kashata amashomero ati mwayo kwata mukajya ngo twakusevingira soro gumwaka mukajya ngo buri muzira shashure katugire nke mitware 2 aci batakujibasa tukagitema tukajya ngo buri tamu ashashireho cyitanu then amhergo umwaka tukakunganye sente katasora yishomero ryita mutugwa lab yitu rero tubantu challenging MP twamujya twine computer emwe kandi twine sora yitu yes nano wisha kuba yamba akabona yatandikira bari bayine no wari yonzera no manya kuza kuyamba abantu kashanga batine sora batine computer batine anything batine namushomese mwe ni waratandikira bakutama katonda mbere mbajyangu nagawotizire nagawotiro bacweze njana nagawotiro amashomero no reba za basi nzira bahimacire tat girls bine shatos chizo ba girls bina amashomero ushanga ishomero ryine tracker ryine basi ryine ipsam ryine double cabin iryo tugwe tumuri mu government hapana abazire nibe kunganya bajyango abana bitwa kuza mu trip babona baronde sente nkezo bagura basi ati tabo mu cyaro turahi ninga no shanga tutakumanya ngo ari kugurezo basi no government ye kuzitaho teka kireho tukakireho aryo rwo rurengo ikine byinji bye kubatoringa nayo so as we wait for it nabanisha bango abazire nitwe umwe tuteba twenda kandi tugire rukundo no mwete
kora teko bato tazo kujya tukashikunda wanje ko ararige kandi ubwo nawe nabishkuru mwabaki twaza kuzaho kaco mukahumura abanywantu beitu kine omucara shabahebwa Charity umushomesa Kizoba Girls natuganira nshonga zebyaro amashomera gari yokwe ezubu nabunda bwa solution twakubasa kubonaho okugira ngo hakajiro wahonokaho katumure tukineze ine dakika nawe ntugaruka wa program ya sisimuka cyo butun Charity omuhereza tukine omujenyi witu ahabikwatirine na amashomero ago mu byaro okubasa kureba challenges ninga se ebizubu inga shebizubu bigarutunga okubasa kujangaza standard nke ya gandi ashabahebwa Charity omushomesa kuruga Kizoba Girls kandi nwarubona twara omukashonjere cyaka mbwene bingi twabirebere koleka nabo kubugamba tarebere cyo twakubasa gukoraho ninjangu nabwo ntubato wahinga orugezi orutahinga mu ruguzi mbwe nanyenda ngutendere turukuzo mu ruguzo narwo turuhinjere tubase kurebe cyakubasa gukorwaho turukwendera baro mutebekana sugundi murundi orugezo ruturinga abantu baba cire bugufu akakutwanture bakize bo bundi tuteka mu solution twareba ngo abana bo mbyaro bine challenges nyingi eziba kubona kandi ahamuherwa izoba kwakwija ebigezo bya UNEB byashohora ushangana tureba abakozere bataba don't expecting ngo bahike irrespective ninga tarebere challenges ziba kugira ki ziba kurabamo mbwenu solution zaza kuruganka hi zaza kuhebwoha okuronda solution z'amashomero gebyaro ni twanjetaga joint effort ninga kwatarana hamwe ageterine nuguga kwatigufa nko kucabekira buri na hati nuko kiri umujungu nagira ngo many hands make work light tuna twakwatanisa tine cyukuturema mbwene nicenda amani ga stakeholders bona aba bantu mu government nayo inahe tekwa kwija kutuyamba kandi tugisima ahe yambere amashomero gitu ga government by the way na government ne yambana ga private konka ito ntuguma kugira mu private school input ya yonka government tubura kugireba abo kwa no kugihereza abo kuji monitoringa nabwe no bwezi otherwise private schools kagumeza yuko zukushomese bitine kakwate abo kugira ngo ni business institutions then community nayo ni stakeholder bandi abo kubasa kutuyamba ishomero ryanyu ryo mu catchment mu ishomero ne ryanyu muyambe ni mu contribute cy'umwa contributing aho muhereza amashomero amagezi umwana tuwomwe n'abana babona ni umwana deke kwija keshereke nyuma ya ibara yawe ukamurekayo gambira headmaster ninga nibugire icyo wakoraho kuba haro fundraising keji mbirukirri niwe tware kitoke hindura narwo ne sente kandi ogizire ngo engaro zukorwa bwarabunga burkara kineho mugasho then stakeholders abandi nabaziri hata abanyoni bunkureba nk'abakuru abo kuba abazire ntuzara abana tuna twina abana mbwene nani ntero muranga abazira bakiri bato bakiri kuzara muzara abana bumukubasa rero umwana umhe quality education mureke kubafubira ukazara abana then ukashanga bari babona at the expense of others ukajya tunora mukuru wawe aryo musiniya ati wo banzo bo shitamere mbanze shomese uriya ninga nora munyanyo ko bakika babiro mwojo no muki oti yo muki bo shitamere ka munyanyo ko banze agira iki ashome muzara abana bake then mbahereze services at least ziri basic ngo bwegesi then abazire mu kwatire hishomero ba headmaster mbayambe twatwarebe kizo cy'abashomesa nimo mugire kindi kandi kumwata wo attracting abashomesa mbombe kere staff quarters barare hihi bayamba abana baza nk'aba P7 for example abakuza kwija kugira ki kushoma extra abo kwa tabu nabana nabashoma we do na no mukashishe 11 kwa kwimuka for morning prep abashomesa babindemu konkiwo wanye mushomesa ya kilometers 2 natekwa kwije kandi to bana bitunze batwara ishomero exactly ariko basika mu cyaro mwine byo kurya mugira ngo buri muzira lete mbahereze byo barete mwe mbatekereranje bareke kwirukanga kuryo muka abo bayaza kurira kugaruka nawe no muntu yakumi 5 buri muzire abana baraho change ya man konka headmaster yakigamba nko muri kiko atwanshira mutongero mutwaro bibimukana bata kiko nduweraho bibimukana
kanwata kandi umashomera gagita getauni no shango muziri yato mukona higuri yaje headmaster watugambira challenges twine ati nyona nishabangu buri muzira aha twikirizane tucinguze ahereze mtwaresha twesha tuyisana bituki abandi bakira kugura inanasi n'ibijuma kongera aha by'abana bakurya meals already mukageza abana bakurya hati woriyo no yanga kushashura izacamushana hatubonesha kugira ngo nebyo mutawuni kuko nyine zibitana ku ekitoke cyane murana even ninga hagira muzira jya nyine n'ibitoke byanjye nabahe ekitoke byabigizere ki byabyezire then batekera bashomesa then school committees nezinsikira kora umurimo gw'amani abo kuba nibo bakaba baranka ba supervisors ba managers school committees board of board of governors parents teachers associations ezo nazo zino umurimo gwo gukora akonde solution all the students twabagambireho nabana nimwe bamba kunabisa oyehamisirize ni waza ishomero kore cyakutwarayo kora abone yebuzo bo wabona otirukanga urkwirukana uzumukishaka kubura kushoma niwe facing sharing no mushomesa ningo ndijo muntu mukuru ari kucira ningo umuziri NGOs amashomo twinabana mu mashomero akushashurwa za compassion iyo bariyo batuyamba so abo abichikwata humurobinge ariyo chances outside there then na where wishes ni wabonga MP wa katugirenka municipality keji ukareba amashomero ginebizo bice hine kicukwisa wakwata ukaofaringa ngishomero kara computer wabona bo bawe wishes then twatwarebera hakuronda amatafari abaziri bakageyombekera nebindi nkebyo batemwe amana gabutuno amana agar physical twe kwatiremu kora awareness campaigns ahikubasika abashomesa muzaza radio zitu zuroko mushomesa abana ningasha kwenda kusensitizinga na televisions nyoni manyangu twaiza kwatanisa hamwe twena deno mushomesa nimpiga abashomesa ite turya hagati nite twisa agumire cyane cyamuhera icyo ni cyamuhera mwege kwandoringa abana aba abine different abakurwa mu ryaga makankago mubakire mu bakundu sishomero utabatini sana kiboko ningana no kugamba kubi headmaster kasibiki karu cyawe neta yiru kugireti ukakwata kiboko kemerera geta bakererwa bona tuwamanyu wakererwa ba distance undije yabanza yaza kutekera mame mukarwire binerzubu so kiboko tubaze tujukwasa hansi ninga ahikubasika tugireke aho ninyenda ngunchkomye hihi ahikubasika nje nakoresa then abana tuba canceling tubakundi sishomero derito abakura bakuzira bazirenda n'abashomesa turonde solutions abana tutakabi involving mu kugira ngo transferring pressure tujita abana boto no makagitu koko inebizubu umuzo mucinje cyanyu nk'abaziri so abana bareke kuba affected by what is happening direct as much as possible stakeholders to protecting abana abo tubatere counseling sessions then tushitame hamwe around table turonde solutions z'amashanyarazi. Thank you very much. Okay, wari mnonga owagmanitwe omuchara shabahebwa Charity omushomesa Kizoba Girls niwe yanatuganirira hanshongezi kandi nanye nani nshaba hati nora twaza nko mbebera dirutine nk'abarigo 8 wowe no mushango tinde kasente ko kunanga tubomba kwera hati ngo bashomesa mwekora mu murimo nimwe mjengo twayekoraho sagumantuza nko kombya lento tushomesa abana bayo dena hurizire rutware abare mnongo agmanitwe agwa program yeji twaza kumuranza kwantu akira mzee Sinsino abase na ukuthenderera ahashayishatu abo program je ya system kana cyo butun Charity omuhereza mbwene nyo kandi jaha twakire Sinsino.